Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa azuma syanuh, al-qail wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa bati'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil masyayikh, para alim, para ulama, langkong-langkong ajunan si mulja Kiai Haji Ahmad Badwi Muslim, si abdina sangat amulja kitor abdina ta'zimi, ajunan si mulja Kiai Haji Ahmad Zainuddin Bakri, si abdina juga sangat amulja kitor ta'zimi, ajunan si mulja Kiai Haji Ahmad Mujibur Rahman, si abdina juga sangat amulja kitor ta'zimi, ajunan si mulja Kiai Haji Ahmad Fauzi Sabadri, ajunan si mulja Kiai Abdul Rashid Syamsuddin, Kiai Haji Mas Hanan Said, ajunan si mulja Kiai Haji Khairul Umam Hisham, ajunan si mulja Kiai Mahbubur Rahman Khairuddin, ajunan si mulja Kiai Haji Khalil, juga ajunan si mulja Kiai Badri Hashim, ajunan si mulja Kiai Romli Muslim, Lola Hikam Athaillah Zaini, juga Kiai Muhammad Ali, Kiai Muhammad Siri, Kiai Abdul Rashid, sarengan seteja para kiai, seteja para guru, tokoh masyarakat, para sepoi kak dinto tempat, seka setajana abdina mulja kitor abdina ta'zimi, sahibul hajah, sahibud dakwah, tuan rumah, ajunan si mulja teretan Haji Nuruddin, Hajah Siti Fatimah, Hajah Hasan Basri, Haji Hasan Basri, Hajah Hafsah sekeluarga ika dinto tempat. Saya yari semangkin eka sokani sarang Gusti Allah kangkui makompol abdina ban ajunan dalam acara tasyakuran haji, dalam rangka selamatan haji si ampon lastari elaksanaki sarang keluarga besar ika dinto tempat kalaben pangarep malar muka ibadah haji si ampon lastari elaksanaki sarang Gusti Allah itu tiyakina haji si makbul mabrur sehingga sobung les belis boleh kecuali les belis warga. Amin Allahumma amin. Abdina ajunan si hadir samangkin kak dintoh juga malar muka ngaulia barokana orang si kiburu datang dari tanah haram, kiburu datang acabis dari astaipon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Malar muka juga pada apa bisa acabis dak ka Rasulullah karena kak dintoh aropaki salah setong kabanggaan ben kabungan abdina ben ajunan. Abdina ajunan umat Rasulullah taritan panapa pole dek karai, nah panapa pole dek kaswara, nah panapa pole dek kabeden, nah ke astana saos kita toman depak pak tinggi mun kita laksanakan ibadah haji ben umroh ke astana beuleuh kanan kita depak maka tero ben cek ngarep pak abdina ajunan kangkui bisa acabis dek ka astaipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mun kapolana teritan, mun kapolana abek kento mun ngolok salam ka Rasulullah, ngolok salam dek ka Rasulullah di kobena tengah, ngolok salam dari mandian dek ka Rasulullah di sokobena lao, ijawab sarang Rasulullah ben epereng teritan. Ya budak Rasulullah, ma min ahadin yusallimu alayya
illa waraddallahu ruhi fa'rudda alaihi salam. Dapun Rasulullah mun beda orang ngolok salam ka sengko maka tang eroh sareng Allah pabeli panapa parlona kangkui ajawab salam ma orang dia. Timun abdina ben ajunan ngolok salam ka Rasulullah waktona salat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Panapa artena assalamu alayka tining kasalamatan moga te pada keajunan Nabi wa rahmatullahi ban kabelasna Allah wa barakatuhu ban kaberkatna Allah. Dia jawab sarang Rasulullah darem jawabna wa alaikas salam paling punten pada ban sing ngolok salam jawabna wa alaikas salam wa rahmatullah wa barakatuh. Engki sampeyan boleh menteri pasalamet ban Allah, sampeyan boleh manter eka belesna ban Allah, sampeyan boleh manter paringna barokah dari Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Mula Rasulullah doa atau sadu kali Pak sekalian sampai ke akhirat cukup teritan. Tapi abek itu sanausalaka Rasulullah mun iolo ke salam abek mator salam ke Rasulullah jawab cek lah nyamana umat tak to mantap bangki pakuntero saya panggi ya pakuntero saya aca bisa langsung ke astana ngolok salam langsung iya juna astana Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bahkan teritan dari luar biasa nah ka Rasulullah itu beni cuma manusia sekerong Pak mun ka Rasulullah make hewan butombuan juga hajuan pada kerong kapi ka Rasulullah kan bada nang siiran sebiasai maus bulan mulot kaisa mana bi daerah kadin tuan insyaallah maus mun maus kapi diada kaisa biasan bada manapa nang siiran kento salatullahi malahat kawakib ala ahmad khairi marrakiban najaib hada hadis bismil habaib fahazzas sukru a'tafar rakaib alam taraha wa qad maddat khutaha wasalat mim madami'iha sahaib fada' jadbaz zimami wala tasuqha faqaidu syauqiha lil hayyi jadib. Jepon syair kento teritan jelas aki bahwa dimin iwaktu naki sobung transportasi modern kati samangken ki sobung mobil, ki sobung sepeda, sobung abis ben en lain. Nah, orang mana bi intara ka Madinah ki ngangkui unta. Intara ka Madinah itu ki ngangkui unta. Ting lampon para depa ke perbatasan kota Madinah. Ting lampon para masuk ke kota Madinah, maka debuna syair kento talena unta kento tau satekku, Pak. Tau satekku, tau saaraki je kakak dimah lapas ocol talena unta kento torot kenceng aja lena kakak dimah intara kakak dimah apa napa polan karena unta kak dinto sanau sa talena yo cola tak kirna cu kakak dimah boleh kema saya cu unta kento pertama saya cu ben unta kento pasti astana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil berkah unta kento akili aing matana alam taroha waqad maddat khutaha wa salat min madami'iha sa'aib sambil akili aing matana berkah unta kento apa napa karena kerong dek ka Rasulullah maka itu buaki mun abdina ban ajunan fahim taraban kamahamat mun abdina ban ajunan isto ka Rasulullah paling kuntan papade ban istona unta kento dek ka Rasulullah. Nah, luar biasa cerita bahkan kento manabi orang sesemak luar biasa ka Gusti Allah kak dinto jawaban salam Rasulullah langsung padeng Pak beni karo katihi buru padeng langsung jawab na kento beda ulama orang soleh orang bagus asmana Imam Ahmad Imam Ahmad Ar-Rifai kento setong waktu berangkat alaksana ki ibadah haji ka Baitullah. Nah, dimin kento jaring perjalanan abid teritan benikati samangken mun samangken kento Quran di PC ya korbanyak sakale PC nah make mangkat aben tahun insyaallah bisa umroh nah, haji kor ngakui jalan se ngakui se khusus bisa
engkor beda pesena mun diminta bisa teretan misalnya itu perjalanan jauh jadi Imam Ahmad Ar-Rifai kento setong waktu pasti sareng Allah kangkui alaksana ki ibadah haji tinggal ada pak deka Madinah ada pak ke ajuna astana Rasulullah Imam Ahmad Ar-Rifai kento pas asyiir pak asyiir katiban apa dia punya Imam Ahmad Ar-Rifai fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wahya naibati fahadhihi daulatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dia pun Imam Ahmad Ar-Rifai matur ke Rasulullah Rasul timin abdina kita bisa kangkui acabis langsung dekat dinto badan abdina kita sempat ben kita mampu kangkui acabis langsung dek keajunan dari kerong keajunan roh abdina saya yutus kakak dinto acabis Rasul dari kerong keajunan roh bi abdina yutus dekat dinto kangkui acabis keajunan sedangkan samangken abdina ampun sempat beten ampun bisa iki bedekat dinto maka nyuna tolong abdina pakeluar astana ajunan kengcik teron abdina nyium astana ajunan Allah tak tanggung pak langsung nyium astana Rasulullah sedangkan Rasulullah lah setan tapi karena orang bagus orang soleh orang semak ke Allah lastari matur ketigin itu apa-apa langsung dari pas harian Rasulullah itu pas keluar astawa si asta gento nucu dek ke Imam Ahmad Ar-Rifai si yom kecop sareng Imam Ahmad Ar-Rifai lastari gento toron pole asta gele saksi sareng seteja jemaah haji sebedai waktu kak itu jemaah haji seteja ngolati cek lakar beda asta ungke dari pas harian gento nucu ke Imam Ahmad Ar-Rifai pas toron pole astan pas era astana Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi patot abdina ben ajunan sebagai umat Islam sana usah kita nyetor pak sana usah kita secara akal jauh abah gitu kangkui alaksana ki ibadah haji keng patot andi pengetero ilmu ate misalnya dinto karena ibadah haji kento salah setong jalan abdina ben ajunan kangkui ngoleh banyak luar biasa reng paparing Gusti Allah iki saya paling padeng pangaporan Gusti Allah ridona Allah amin Allahumma amin ya abah sih penting tandi otang pak artinya ija makitan gula pada kita haji gitu tadi tan pada artinya kalau tawa bentar lagi kita depa lagi gitu kita atau mandepaan lastar nyetor keng kita panggil ngantos panggilan nah, jadi sepenting abah tandi otang sepenting abah nyetor aduh katipan apa jasa mangkin lah tolong mak tahun daftar tunggu kiai lampon 40 tahun daftar tunggu mun pas semangkat lagi 40 tahun lagi dan gula samangkin umur seket semangkat 40 tahun lagi benih mangkat haji benih mangkat ke Mekah mangkat ke kuburan niko dari rumah iya sepenting lah tahu saya tanyaan ketiga itu teritaan lepas lagi ke Gusti Allah sepenting abek tandi otang masalah mangkat ben punten pas lagi ke Allah artinya saumpama keng tai pasti sareng Allah keluan ajal depa pai periksaan niku laku ben malaikat periksaan ni ben malaikat mata haji ben cek banyak tanana pesena banyak emas banyak mata makan haji boh lastarnya nyetor malaikat mari nyetor apa bagaimana nyetor mun kita haji apa mari nyetor malaikat karo kareng ngantos mangkata keritos antosan se mangkata keng sampean keburu gelu si nyabudnya badan gula kok nah, ya kan bisa matur ketika itu artinya abek tandi otang ke Allah tadi tan Allahumma sholli ala Muhammad iman kiai PC 6 juta mun pak setor lagi abah tak mangkat tahu saman iman ketika dinto apa-apa misalnya gitu ternyata orang mangkat ibadah haji dan umroh itu debun Rasulullah al hujjaju wal ummaru wafdullah orang ibadah haji dan ibadah umroh itu tamu kehormatan Gusti Allah benih tamui biasa ternyata tamui kehormatan Allah kenapa debun Allah insalu u'tu mun minta ibri ibn Allah wa in da'au ujibu mun adu'a pasti sampeuten ibn Allah wa in anfaqu ukhlifa alaihim mun maka luar biaya di dalam ibadah haji dan umrah maka biayana pasti ikente sareng Gusti Allah amin Allahumma amin mak kutu Allah pak mak kutu Allah tuan rumah samangkin gitu pasti ada tuan rumah Haji Nuruddin sekeluarga ikat di tempat
abdina ajunan yunceng sareng tuan rumah dekat itu mulai gelek tuan rumah tak nyaman nengeneng Pak, tak nyaman nengeneng sekejap tamu datang jaga tuan rumah siasa jere asalaman nyatore panjenengan dekat itu paringi tempat sesae paringi jeureun inuman bencem sama macam apa-apa mi tak nyaman nengeneng tuan rumah mulai gelek karena tuan rumah tak terima kecewa tamu ya sampun yunceng dekat itu tinggi kento karo orang ko benteng orang ko belau orang mandian panapa boleh semanggil sengundang si adi kanan kento malikus samawati wal ard pangeran na langit ben pangeran na bumi engki kento Gusti Allah tak satir ko beter Allah si agentena saja masalah biaya bencam semacam tak satir ko beter Allah si bakal aparing kaptina ben ajunan amin Allahumma amin. Teretan sesami mulja benjak kalau pai si paling patot kangku ipentah dari orang ki buru paleman dari tanah haram ibadah laksana ki ibadah haji ben umroh kento doana si paling parlo apa karena berdasar Cina Rasulullah doana Rasulullah Allahumma gfir lil haj wa man istaghfara lahul haj Rasulullah doa ya Allah nyuun sapora aki orang si alaksana ki ibadah haji ben orang si minta ki sapora ben orang si alaksana ki ibadah haji tiap tina ben ajunan tatangkeuna Haji Nuruddin sakeluarga kento itu aki sarang si alaksana ki ibadah haji inyun aki sapora sarang Gusti Allah itu sapora sarang Gusti Allah apa polan karena Rasulullah ampun senyun aki sapora amin Allahumma amin itu si paling parlo doana si paling parlo iya perkara ibri aing sem seumpama depak ke kento iya pon dudeur cerita kento bonus seberarti si paling penting kak dinto apa si paling penting doa si paling penting Allahumma gfir lil haj wa man istaghfara lahul haj amin Allahumma amin sakak dito bang sompeng toro mator di abtina karena kento ki beda ki badwi muslim pas ki beda serabu boleh kati ki buru kiai jurjis mana pita kaleb kati abtina cepon seki buru debon ki mahbub partai tambahan. Nah, partai tambahan boleh berarti partai utama kita mare Pak gitu nah, tembus kolset toh kemarin gitu siap pengkingan tos Allahumma sholli ala Muhammad malar muka panas sah lesona ngeronyuna ajunan sedaja kak di tempat ikentena kacelepan ku lakunya alam akhirat amin Allahumma amin sekak dito pengsompeng tor mator mana bi beda bendera murni dari paparing Allah mana bi beda salah nah murni dari kotor ati abcina tibi ben ben putun abdina tibi se haji kan itu Haji Muhammad Hasan Basri ini sarang Haji Hafsah sekali toh pamator subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.